Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Nganon hang nei menta ban pentip Ahmad Jongpi ki paranoi ka SSA ki bron apo ka kharash nong like blok. Bakandon ka general meeting jong kina ka SSA ha ka Santarik April Order of Sun ha ka por revision step ha po Piniel English School Lumokong like ro. Tekum taleng bakani kru khobor ni khot ni wer pi kina ka SSA baro ki bron apo like blok. So bha ni porenti ha ka general meeting. Ban hakani general meeting kindon langro kino alam juk Central Budi mengini obni kren ban pensai ya ki katuk ne ki isu jongi kino ke SSA tileng bakani kro khobor ni khot ni wer ya barok kino ke SSA so ba bani platform haknang bani po kini meeting kani kelong kum kro khobor belah pha di babu John Elvis lengdo ibrei general secretary jongka like blok unit kublai sibon kublai sijarno.